Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Tang hapok hindiat kanta hadin ke jingsha jenrat jong ka sign board haki nong snong jong ka snong khanduli ki bor penya jong ka Karbi Anglong Autonomous Council kilasi biang sesian yak sign board hakajo ka jaka kani ke jingle jong ka Karbi Anglong Autonomous Council kala pin bitar shlai ki nong alam jong dorba snong khanduli baje ki nong snong ki bala berngam berset man lej hiar biang sasiwat ban jenrat yak ni sign board lada ki bor senchar jong ka West Giant Hills District kimla wan weng mardor yak ni sign board yakni lapan pau di kinong alam snong khanduli ki bekan thup yu wahe snong Yoshida nong spung u chairman snong u niwal chalam u assistant wahe snong u bina bat uskatri snong u help me slong hakajinga kunu yu additional deputy commissioner jong West Giant Hills District u ba MA chalam hakaba kila IT yak dor khas hak khat pratrek u yong arjar arpulai hakaba dei bakni u ADC ulai thu po unsara yakni gamat hakajinga lang kaban salongshan hapeng ki bor penya jong West Giant Hills District mat ka West Karbi Anglong hak khat khandai tere u yong arjar apulai hanong ba jowai one negasi hanya office jong West Giant Hills District dawa engaging one book yang ka sarkar asam lembaga KEC Karbi Anglong Autonomous Council book yang kata entry tax point supaya checkpoint apa khandli yang kesong mari yo cetik itu tip di goreng bersih dan nin bersihkan ya terit in yang ga song di panpai kan di bor dan musik di West Jahil kamju polis departemen ya lah support kita tahu apa itu prai dan pihak iksan bot to buat to senang apa yang penting yang sangkan in yang darbar sangkan percak jori ya gani gajing senabi an yang Karbi Anglong Autonomous Council ya gani ga entry point yang ka ko sama khandli karena komplit depan iksorkar kamjo di bor district weng sisendon ya gani gajing CPI nyoka gani gajing senabi an nyoka ya gani ga checkpoint ko kasong khandli nada ke Karbi Anglong ya china ko I kam ga dorba song khandli Yelek haduk mengkudi di bawah toy hoki yang haduk mencuah hadukan. Ada dia cemi mau IDM yang West Giant District. Ya semit dia ke Islam, ya semit dia ke Murudon Hao, kakam te ura kular wa mesti enggak joint meeting pusat seperti yang ke Karbi Anglong West Giant District mesti isi. Ya kita kesini mau dia ini dia reklam dalam step. Ke ini yang kamu kenal man ke yang dari kriket point wah dewan bu ada kalau yang Karbi Anglong yang Karbi lah im kena ya orang pat Karbi nai em cakap tu kat ni ki te ki nong yelam kemat yang ki kuat baca apa pensi yang te ki lang salang te ni dengan bu yang ki ya keniga checkpoint yang ki apa kenal khanduli kita baca tok kani ke taman ke kiri tangan khanduli bat ke nong chong yang ke khanduli andai klem depan bimbit na I kam tu hek teman-teman klem je cem jimut kita le bat ki bor kat kam teman I pa ke tu si kam ting siat kaman le tok em kam ti cem jimut hawe ye chong ye sai bor dar kam tam bat kam tam ra magan no andai I na kliang I panar njuk nuti le yi le hawa tipik wa kani ka thau to ka chnong ka area jong I Karbi dan ni to padati ndai kiwan bar ba no da tip ki wa kani to thau ko hap ka area chnong yo ka Karbi to la ka wa ka Karbi da ki man bar tu wan dalam je sarkar samwa u pentia di bor ba ki wa ki le ki bat da yo I tna yo ki chapon yo I kam ko chong sa tu ban thu ki jing e ko pro di pha bun sin I wa him ka bu ko from te ki tak ko he ya ki won kita ki ting la jing ban kete I man pa ki safi ngaga musliman senong yang dorbar senong khanduli nga kalam hini I jingle yang gani ka Karbi Anglong bose ke yang tu ka sanbut jadi yang ngaga musliman senong ke senong ro bi ke ko ye wala klimakor kamju le hipor mencua da percanggo se yaki puslat yang ka light
kumpul caketut ke tahu yang diucap itu ika macam kanduli orang kubi teipor dapat kodi dapat perai percaya adu ni teipor adu kan di MDU ngoto handai ha tu ka katsan tadi dayo yang signboard wasi ka garbi anglong tegam tenin to kan nyatrik man mesin nongkong ini bai kam macam kanduli orang kubi kam tele da hudi itu signboard yang ka ihi kamu cenong percaya juri yang berjingla jubor yang ka karbi anglong dalai ini ihok yang i citana le ciki ihok yang i citana le dalai le imhun imsen laram kenria ko yang cek ko yang ka kate to dalang yang kelam ini kamu cerman cenong to hipor mencuale karbi anglong autonomous hasil busin percang ko cena kamu tarsyet jadi gigon gi jengsna itu tahu ini dok teipor dok kan ini dah itu por soal persang dok cena kita gi motor set nak ka karbi yang autonomous hasil yang bagus ke yogi ilang robar song kan ini rang bah percak juri itu persengek ni kita wa cena gi po iriang ni tahun sistem dah wan biang go cena gi menteri tax gate milan atau teman ilang robar song kan itu to yo keting itu dak mencual hadok kan ni kampung semua ni kena bersama ni man ini yang macam cinci di area ini sekarang yang law yoki dan bini ini kan kau telah yang kita ini buat itu juga entry point apa kan ni ini yang kali lebih macam putih gila itu pun